Вот лежит водитель Брэдли на хлам. Вот хохлядский танк стоит, Брэдли. Вот. Konsekuensi yang lagi-lagi harus diterima angkatan bersenjata Ukraina. Вот. Tepatnya di wilayah Avdiivka, militer Ukraina dapatkan kerugian besar. Deretan kendaraan militer Bradley dan tank lainnya dibakar oleh pejuang Rusia. Tidak hanya itu, sekelompok pasukan Ukraina turut menjadi korban hingga tewas. Вот тоже. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 15 Mei 2024. Наверное. Dalam video amatir yang diabadikan oleh tentara Rusia tersebut, memperlihatkan bagaimana porak-porandanya posisi Ukraina pasca serangan besar. Ухлы маленько Sejumlah не mayat-mayat доехали. tentara Ukraina berhamburan di sana dan belum dievakuasi. Sementara itu terlihat juga deretan kendaraan militer yang alami kerusakan Вот parah. так. Hingga video ini beredar, beragam komentar Ухлы dituliskan удобряют свои warganet. земли. Вот штурмовик лежит. Упал. Маленько устал. Не добежал. Вон их много лежит. Вон лежит. Вон лежат. А вон еще танк, вон хохлядский стоит. Бэха какая. Брэдли. А вон Хаммер стоит. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.